Tariki ya 29 Mata 1993 nibwo indege yari itwaye abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Zambia yakoze impanuka ubwo yari igiye gukina na Senegal. Abakinnyi 18 bahise bitaba Imana ndetse n'abandi bantu 5 bari muri delegation y'iyi kipe. Ibi byabaye igikomere kitazibagirana ku banyazambiya bose n'abanyafrika muri rusange. Mu buzima burya ntitumenye ko biza kutugendekera mu mwanya uri imbere, niyo mpamvu hari igihe hari abasezeranaho bati naho ubutaha, nyamara aho kongera guhurira aho basezeranye bagahurira ku irimbi, umwe ashyingura undi. Siporo ni kimwe mu bituma abantu bishima bagasabana, yewe rimwe na rimwe iyo ikipe mushyigikiye itsinze hari igihe wisanga wahoberanye n'umuntu mutaziranye. Iyi siporo ariko nubwo ijya idushimisha, rimwe na rimwe hari igihe ituzanira agahinda bizagorana kwigobotora. Ikipe y'igihugu ya Zambia siyo kipe yonyine yakoze urugendo ariko ntigereyo, kuko hari n'andi makipe yagiye asezera abafana agiye kubazanira intsinzi, yewe akanabigeraho ariko ntagaruke mu rugo amahoro cyangwa ntanagere iyo yajyaga. Muri iki kiganiro ngiye kugaruka ku makipe y'imikino itandukanye yagiye akora impanuka z'indege ava cyangwa ajya gukina bikarangira habuze gato ngo ayo makipe azime burundu. Radio wumva ni City Radio, naho njyewe ndi Tuyizere Mubaraka. Reka mpere ku itariki ya 9 Nzeri muri 2011, indege y'ikigo cy'Abarusiya gitwara abagenzi mu ndege yafashe ikirere irimo abantu 45 barimo abantu 27 b'ikipe ya Yaroslav Lokomotive ikina umukino wa hockey. Muri iyi ndege kandi harimo abatoza 2 b'iyi kipe n'abayobozi bayo 5. Ubwo iyi ndege yageraga mu gace kitwa Yaroslav yatangiye kururuka gusa ntiyagera hasi amahoro, kuko yahise ikora impanuka. 45 bose bari bayirimo bitaba Imana. Iyi kipe ya Yaroslav Lokomotive yafatwaga nk'iya mbere muri hockey kuko yari imaze gutwara ibikombe 3 byikurikiranye. Ibi byatumye leta y'Uburusiya yongera gukaza ingamba ku bijyanye n'umutekano w'ubwikorezi bwo mu kirere. Tariki ya 8 Ukuboza mu mwaka w'1987 ni itariki itazibagirana ku bakunzi b'umupira w'amaguru muri Peru. Kuri iyi tariki nibwo abakinnyi 16 n'abatoza b'ikipe ya Allianz Lima bitabye Imana bazize impanuka y'indege yabaroshye mu nyanja ya Pacific. Iyi kipe yari ivuye gukina umukino wa shampiyona ahitwa Pucallpa, ni mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Peru. Allianz Lima yari yatsinze umukino watumye yicara ku mwanya wa mbere, gusa ibyishimo byayo ntibyarambye. Iyi kipe yagombaga gukora urugendo rureshya n'amayiro 355 hejuru y'ishyamba, nyuma ikaza kunyura hejuru y'inyanja ya Pacific. Uru rugendo ariko ntago rwabaye ruhire, kuko indege y'igisirikare kirwanira mu mazi barimo byarangiye ibaroshye muri iyo nyanja, maze abakinnyi 16 bahita bitaba Imana ndetse n'umutoza w'iyi kipe. Ibi byatumye bamwe mu bakinnyi bari bararetse umupira bagaruka mu kibuga gufasha iyi kipe byibura kuba yazagira umwanya ibona muri shampiyona. Ndacyari muri Amerika y'Epfo. Tariki ya 13 Ugushyingo imiborogo yatashye mu mujyi wa Montevideo no mu tundi duce twa Uruguay, ubwo indege y'igisirikare cy'iki gihugu yakoraga impanuka mu misozi ya Andes muri Argentine, ubwo yavaga Montevideo yerekeza Santiago muri Chile. Muri iyi ndege harimo abakinnyi, abafana, abatoza n'abayobozi b'ikipe ya Old Christian Rugby Union Club. Iyi kipe ikaba yari ikipe ya rugby yo muri Uruguay. Iyi ndege yari itwaye abagenzi 45 gusa haje kurokorwa 16. Iby'iyi mpanuka ariko byo ni inkuru itangaje kandi igoranye kuyumva. Ubusanzwe imisozi ya Andes ni imisozi ihanamye cyane kandi y'urubura rwinshi. Aha ni indege yaguye. Ku ikubitiro abagenzi 18 bahise bitaba Imana indege ikimara kugwa, abandi 27 bararokoka, ariko bamwe bari bakomeretse bikomeye. Abarokotse batangiye gushaka ubufasha ariko biranga biba by'ubusa. Inzara niyo yari igiye kubihurizo kuri aba barokotse. Aha amahitamo yari amwe gusa, byari ukurya imibiri y'abagenzi babo bitabye Imana. Ibi bamwe byabanje kubagora, bavuga ko batarya inyama za bagenzi babo, gusa inzara yaje kubarembya, bamenya neza ko iby'ifi yigira mu mazi bidashoboka ku ipanu yuzuye amavuta. Ku rundi ruhande abakomeretse nabo baje gupfa urusorongo kubera kubura imiti yo kwivura ibikomere ndetse n'ubukonje bigeretse. Ikipe y'abatabazi yahageze nyuma y'iminsi 72 isanga hasigaye abantu 16 gusa. Inkuru y'irokoka ry'aba bakinnyi yatunguye benshi ndetse bamwe na n'ubu ntibarabyiyumvisha. Reka noneho mve muri Amerika y'Epfo ngane mu majyaruguru. Aha turahasanga ishyano ryo ku itariki ya 14 Ugushyingo mu mwaka w'1970, ubwo ikipe y'umupira w'amaguru ya Marshall University yakoraga impanuka
impanuka maze abantu 75 bakahasiga ubuzima. Iyi ndege yari yerekeje mu burengerazuba bwa Virginia yagonze igiti maze yisanga ku butaka ihita inaturika ako kanya. Mu bantu 75 bose nta n'umwe warokotse iyi mpanuka. Muri iyi ndege harimo abantu 38 bo muri Marshall University barimo abakinnyi, abatoza, abayobozi n'abafana. Kubera iyi mpanuka, iyi kaminuza yashatse no guhagarika ibikorwa byayo by'umupira w'amaguru, gusa baza kwisubiraho. Iyi bavuga ko ariyo mpanuka iteye ubwoba yashegeshe siporo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka noneho nsubire inyuma gato mu bihe maze mve muri Amerika nerekeze ku mugabane w'Uburayi. Aha nje mu mwaka w'1949. Abo mu mujyi wa Ture ntibajya bibagirwa itariki ya 4 Gicurasi 1949 kuko ariyo tariki yatumye igihu kibudika mu mitima yabo na n'ubu. Ikipe ya Torino muri ibi bihe yari ikipe ikomeye ku buryo yanafatwaga nk'iya mbere ku isi. Burya rero ngo umutima w'umusore ni nk'inyana y'umutavu. Iyi kipe mu guhigana ubutwari n'andi makipe kariyo ya mbere yateguye umukino wa gishuti, maze ubwo yari itahutse indege batsinda mu ntanzi z'urugo. Iyi ndege ya Fiat yari itwaye abagenzi 31 bose yarabahitanye. 22 muri bo bari abakinnyi, abayobozi n'abatoza ba Torino. Ibi byafashwe nk'ibyago biruta ibindi mu mateka y'umupira w'Abataliyani. Iyi nkuru yaje kwandikwaho igitabo maze gihabwa umutwe ugira uti umunsi umupira w'Ubutaliyani wapfuye. Reka nanjye noneho mfate rutema ikirere nogoga ibihe ndetse n'ibicu byo ku mugabane w'Uburayi mve mu mwaka w'1949 ngere ku itariki ya 6 Gashyantare 1958. Iyi tariki abafana ba Manchester United ntibazayibagirwa. Kuri iyi tariki ikipe ya Manchester United yari ivuye gukina umukino wa 1/4 cya Europa Cup, aho yari maze gusezerera ikipe ya Red Star Belgrade. Iyi kipe yafashe indege nk'ibisanzwe ngo isubire mu Bwongereza. Ku isaha y'isaa 7:15 z'ijoro, iyi ndege yitwaga Airspeed Ambassador 2 yari imaze imyaka 6 yahagaze ku kibuga cy'i Munich mu Budage kugira ngo babanze kongeramo amavuta. Mbere yo guhaguruka ariko ngo iyi ndege yabanje kugaragaza ibibazo bya moteri. Ikindi kandi ngo hari harimo kugura ubura rwinshi, ibintu byashoboraga gutuma guhaguruka kw'indege bigorana. Ibi ngo byatumye biba ngombwa ko haganirwa niba urugendo rwasubikwa rukimurirwa umunsi ukurikira. Abari batwaye indege ariko ngo barabyanze, ngo bavuga ko urugendo rugomba gukomeza, maze indege irahagurutswa. Ubwo abapilote bagerageza guhagurutsa indege kubera urubura, indege yananiwe gufata ikirere ku buryo buhagije, niko kugwa muri senyenge zizengurutse ikibuga no mu nzu yari hafi aho, ihita ifatwa n'inkongi y'umuriro. Iyi mpanuka yaguyemo abantu 20 bahise bitaba Imana ako kanya, mu gihe abandi 8 bapfuye nyuma y'iminsi bari kwa muganga. Ukurikije iyi mpanuka byarashobokaga ko Manchester United mubona ubu itari kuba ikiriho. Reka noneho nze mu myaka ya vuba. Twese twarebaga amateleviziyo ubwo mu gitondo cyo kuwa 28 Ugushyingo muri 2016 ibitangazamakuru byose nta yindi nkuru yari irimo uretse impanuka y'indege yahitanye abakinnyi b'ikipe ya Chapecoense yo muri Brazil. Iyi kipe yari ivuye muri Argentine gukina umukino wa 1/2 cya Copa Sudamericana, aho yari yanabonye itike yo kujya ku mukino wa nyuma. Chapecoense ubwo yafataga indege ngo isubire muri Brazil, bageze muri Colombia iyi ndege yakoze impanuka maze abantu 71 bitaba Imana, harimo abakinnyi 19 b'iyi kipe. Bamwe bitabye Imana ako kanya, abandi bitaba Imana bageze kwa muganga. Abarokotse umwe wenyine niwe wagize ibikomere bitatuma areka umupira w'amaguru burundu, mu gihe abandi bacitse amaguru. Abastari mu ngeri zitandukanye bakusanyije inkunga yo kuramira iyi kipe, ari nako yabonaga abakinnyi biyemeza kuyikinira umwaka wose ku buntu. Ni mu gihe kandi iyi kipe yemerewe n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Brazil ko seze ebyiri zose zikurikira itazamanurwa mu cyiciro cya kabiri, kabone n'ubwo yaba yabaye iya nyuma. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko iyi ndege yahanuwe nuko nta mavuta ahagije yari ifite, kandi aho yaguye hakaba hari kure y'aho nibura yashoboraga kuba yabona ko yongerwamo amavuta. Reka nsoreze aho natangiriye. Tariki ya 27 Mata ni itariki itazibagirana mu bakunzi b'umupira w'amaguru muri Afurika, by'umwihariko ku baturage ba Zambia. Aha ni mu mwaka w'1993 ubwo ikipe y'igihugu ya Zambia Chipolopolo yakoraga impanuka y'indege, abari bayirimo bose bakitaba Imana. Zambia yari igiye
gukina umukino wo gushaka itike y'igikombe cy'isi aho yagombaga gukina na Senegal. Igihugu cya Zambia cyari cyahaye aba basore indege ya gisirikare yitwa DHC-5 Buffalo Aircraft. Iyi ndege bivugwa ko yari urugero rwiza mu zari zishaje icyo gihe, ariko nta kundi bagombaga kuyijyamo. Abakinnyi 18, abatoza n'abayobozi bari baherekeje iyi kipe bahagurutse muri Zambia maze berekeza Libreville muri Gabon, aho indege yagombaga kunywera amavuta bakabona gukomeza urugendo. Ibi byarabaye, ariko banza hari iki cyari cyo kilometero cya nyuma iyi ndege yari isigaranye. Bakimara kunywa amavuta bahagurutse Libreville. Iyi ndege ngo ikimara guhaguruka yahise itangira kugira ibibazo by'imwe muri moteri ebyiri yari ifite, maze biba ngombwa ko abapilote bayishyira kuri moteri imwe, itangira kugendera kuri moteri nzima yari isigaye. Kubera ko moteri yari yagize ikibazo ngo yari itangiye gushya, aba bapilote ngo bigiriye inama yo kuyizimya kugira ngo amavuta adakomeza kuyijyamo maze igatuma indege yose ishya. Abariko mu kubikora ngo baribeshye maze bazimya moteri nzima, ari nayo indege yari isigaye iri kugenderaho, niko kumanuka butosho, ntihasigara n'uwo kubara inkuru. Abarokotse iyi mpanuka ni abantu 3 gusa, nabo bitewe n'uko batari bayirimo. Aba ni Karusha Bwaria wari utegereje kubanza gukina umukino wa shampiyona n'ikipe ya PSV Eindhoven, na Charles Musonda warabujijwe n'ikipe ya Anderlecht kwitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu. Aba kandi biyongeraho umwe mu bayobozi bakuwe kuri liste yagombaga kugenda ku munota wa nyuma. Icyo kwishimira ariko ku Banyazambia nuko agace abana babo baguyemo ari nako kubatsemo stade iki gihugu cyatwariyemo igikombe rukumbi cya Afurika gifite imyaka 19 nyuma y'iyi mpanuka. Ngayo rero bamwe mu makipe yari ategerejwe n'abakunzi bayo, ariko aho guhurira ku kibuga nk'ibisanzwe bagahurira ku irimbi kuko urugendo rutabaye ruhire. Niba ukeneye kongera kumva iki cyegeranyo wagisanga kuri YouTube channel ishami 250. Nge wumvaga ndi Tuyizere Mubaraka, naho iyi yo ni City Radio.